цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божа, маліся за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. о мой Езу, Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твоя прыгажосць. Таямница другая в небоушествии Христа. Иисус сказал своим ученикам: так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых, и в Ягоное имя повинно ввещаться покаяние в деле отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалима. А вы свідки этого. Потім вивів їх аж до Бетанії і, поднявши руки свої, благословив їх. І, коли благословляв їх, розвітався з ними і взнесся на небо. І коли вони пильно взиралися в небо, як він узиходив, ось два мужи стали перед ними в білому одінні і сказали: мужи галілейські, чого стоїте і вглядаєтеся в небо? Гэта Єсус, узятый ад вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він взиходив на небо. У гэтай таямниці ми розглядаємо момент у небовшестя Пана Єсуса на небо. Той, хто іде до Отця, каже, що застанеться з нами до скончання веку, назавсёды. Близкость Бога ми можемо відкрити в щоденному житті, в молитві, в сакраментах, особливо в Евхаристії, але і в інших людях. Заважимо гэтую близкость і адкажемо на Його любов. Гэта акты нашего отказа компенсуют обыяковость стольких сердцев и нашу обыяковость у многих ситуаций. Мария, выпроси для нас ласку в очей и сердцев, які усприймають присутність і діяння Бога. Молимся об тим, щоб святий Ружанець умацував нас у вірі, допомагаючи нам познати воскреслого Христа серед подій нашого життя і перетворив нас у пилигримов надеи. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, Теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами,
и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу Тебе, О Марія, без граху першородного зачатая, молись за нас, хто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, кому більш потрібна милосердність. Таємниця третя з послання Духа Святого. А ви заставайтеся в городі, покуль не опорнитеся у моц з вишині. Коли настав день Пятидесятницы, усе были разом на одном месте, и раптом узнявся шум з неба. Небо повел моцного ветру и наполнил увесь дом, где сидели яны. И з'явилися им языки подделенные, быццам от огня, и затрымалися на кожным з них, и наполнилися усе Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давав їм промовляти. Каб удзельнічаць у справі пакаяння, якую розпочав і здійснив Єсус Христос, нам патрэбны Дух Святы. Гэта Святы Дух, які натхняе і дазваляе нам жыць не толькі для сябе, але і для іншых. Прымаць з удзячнасцю штодзённыя пакуты, цяжкасці, але таксама і радасць прымаць у духу адплаты, якую выпрасіла Маці Божая у Фатиме. Гэта ёсць наследаванне Езуса у яго эўхарыстычным жыцці. Марыя выпрасіць для нас ласку, прыняць натхненне Духа Святого для служэння, быць для іншых і быць блізкімі з іншымі. Бездоганна зачатая, учыні так, каб мы не толькі прасілі ў Бога, але аддавалі Яму ўсё, што маем. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеб. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Єзу, Таямница 4. У небовзяття Найсвятейшей Панны Марии. И сказала Мария: «Величая душа моя Пана, и зрадовался дух мой у Богу, моим збавцы. Поузглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут усе поколенні, бо великое учинил мне усемогутный, а имя Его святое. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливые сердцем, скинул могутных с трона и узвысил покорных». У гэтай таямницы мы разглядаем у небаўзяцце Маці Божай на неба. Слаўны канец яе жыцця быў вынікам дасканалай еднасці з працай адкуплення і збаўлення, здзейсненней яе сынам. Першыя сярод усіх святых, жанчына Эўхарыстыі, вучаніца свайго сына, пакорная слуга,
маці касцёла. Марыя кожны дзень паўтарала сваё фіат. Слова фіат, якое яна вымаўляе, невыказна, неабдумана і не пад уплывам імгненных эмоцый. Гэта не слова без больш глыбокага сэнсу. Гэта слова становіцца рэальным учынкам у жыцці Марыі, у хвіліны суцяшэння і пакуты, падчас звеставання і пад крыжам ахвяравала сябе з Езусам. Марыя прымае Божыя планы адносна яе. Яна не шукае сябе, але аддае сябе ў распараджэнне Бога. Марыя выпрасі для нас ласку наследаваць Твайго Сына, гэтак жа верна, як і Ты. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Хвала Ісцу і Сыну і Духу Святому. О, Марыя, без граху першароднага зачатая,
Молися за нас, у Тебе порятунку шукаємо. О мой Єзу, Хвалебная таямница 5. Укаранаванне Найсвяцейшай Панны Марыі. І вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, і на галаве яе вянок з 12 зорак. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне, і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста ягонага, бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, які дзень і ноч абвінавачыў іх перад Богам нашым». У гэтай таямніцы мы разглядаем, чым з'яўляецца сапраўдная чалавечнасць, вянец стварення, які выяўляецца ў здольнасці любіць і служыць. Маці Божая споўніла сваё пакліканне быць чалавекам паводле вобразу і падабенства Божага. Яна стала настолькі падобнай да яго, што была ўзнесена на неба целам і душой. Яна была кехарытомена, гэта значыць цалкам перамененая ласкай. Маці, найласкавейшая Марыя, выпрасі для нас быць такімі ж адкрытымі на дзеянне Бога ў нашым жыцці, каб і мы маглі быць пераменены і асвечаны. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. За нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі, і
и благословленный плод улония Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улония Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як было справ веку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає. О мой Иисус, пробач нам грехи наши, заховай нас до пекла. Провяди все души. Для полноты нашей молитвы просим еще всех укленчить и помолиться летание до нашего святого слуги Божьего отца Фабияна. Кире лейсен, Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святоры и левиты, слуга Божий Фабияне, прихильник хвалы Божией, оздоба ордена проповедников, Сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавления людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божией любови, славутый цудами, сутяшальник засмученных, заступник вандровных, выратовальник няшчасных, успамога сиротаў, вызволение пригнеченных, заступник хворых, оборонца от нязгодаў, надейный проводник, утаймовальник неприятеля, анёле спокою, надея тых, кто у роспачи, наймилосерднейший наш опекуня. Праз заслуги отца Фабияна Тебе просим, Выслухай нас, Пане, будь до нас літостивы, выслухай нас, Пане, ад усяго злога, вибав нас, Пане, ад усялякага грэху, вибав нас, Пане, ад Твайго гневу, вибав нас, Пане, ад пажару, голаду, вайны і заразы, вибав нас, ад маланкі і раптоўнай непагадзі, вибав нас, Пане, ад раптоўнай смерці, вибав нас, Пане, ад усялякіх злых прыгодаў. вибав нас, Пане, Слугу Твайго Фабияна, да ліку благословленных, долучить май ласку. Тебе просим, выслухай нас, Пане, Праз заступніцтва отца Фабияна, касцёл у нашай айчыне, узмацніць май ласку. Тебе просим, выслухай нас, Пане, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. даруй нам, Пане, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. выслухай нас, Пане, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. змилуйся
Христе, пачуй нас. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Христе, вислухай. Антифона. Справядлівы заквітнее, як пальма, вырасце, быццам кедр на Лібане. Маліся за нас, слуга Божий Фабіяне. Каб сталіся ми годними обяцаннями. Молимся. Боже, Ойче всемагутны, Ты праз заслугі яйца Фабіяна сваю неспасцігальную моцаю ратуеш усіх, хто звяртаецца да Цябе, ад усялякіх пакутаў. Просім Цябе, учыні, каб мы, нягодныя слугі Твае, былі вызваленыя ад грахоў, захаваныя ад няшчасцяў гэтага свету і подступаў сатаны, праз Хрыста, Пана нашага. Яшчэ, калі ласка, памолімся традыцыйна. Вітання до Найсвятейшої Панни Марії. Кір'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа. Сыне Откупитель свету Божа. Духу Святый Божа. Святая Тройца один и Божа. Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, Мати ласки Божией, Мати надеи, Мати пречистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супокою, королева Беларуси, королева свету, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, мой ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Сыну своему нас, Сыну своему. Помни, о Найсвятша Панна Мария, że nigdy nie słyszana, byś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twojej pomocy wzywa, Ciebie przyczynę prosi. To nufność on ożywiony do Ciebie, o Panna nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik placzący staje. O Matko Słowa, racz nie gardi słowami naszymi, ale poczuj ich łaskawa i wysłuchaj i przyświadczenie siebie naszej Matki Bożej. Matki Boża i беззаганная Мария, Тебе присвящаем наше тело и наши души, все молитвы и працу, радости и терпение, все наши заслуги и все, что маем. Охотно отдаемся Тебе в неволю любови. Можеш використовувати нас для збавлення людей і для допомоги Святому Костьолу, матті якого ти з'являєшся. З цього часу хочемо робити все з тобою, про тебе і для тебе. Ведаємо, що власними силами нічого не одолеємо, а ти можеш усе, що з'являється волею Твоєго Сина, завсюди перемагаєш. Успоможеш вірників, учеників нашої сім'ї, парафія і вся ічина стали справним володарством Твоєго Сина і Твоїм. Амен. Паня, вислухай молитви наші. Благословимо Пану, а душа вірна, ще з милосердя, не відпочиває в покої вічному. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.